Kif nhar is-Sibt li ġej jerġa' jiftaħ il-Parlament Malti l-Speaker Angelo Farrugia qed jikkunsidra li jmexxi l-ħinijiet tal-Parlament sabiex is-seduti jsiru f'ħinijiet differenti filgħodu jew kmieni wara nofsinhar. Meta kien mistieden fil-programm fil-Kamra immexxi minn Albert Gauci Cunningham, Angelo Farrugia qal jekk din tkun problema il-Parlament jista' jnaqqas ġurnata u jibda jiltaqa' filgħodu u kmieni wara nofsinhar iżda jumejn biss fil-ġimgħa. Minkejja li dan ikun ifisser li l-Parlament jiltaqa' ġurnata inqas, ix-xogħol jaf ikun iktar produttiv għax flok 3 seduti ikun hemm 4. Huwa spjega kif matul l-aħħar leġislatura il-Parlament kien diġà beda jiltaqa' satejn qabel, iżda l-Speaker qal li wasal iż-żmien sabiex dawn il-ħinijiet jerġgħu jkunu diskussi anke issa li hemm iktar deputati nisa fil-Parlament. Angelo Farrugia spjega pass pass se jkun qed jiġi nhar is-Sibt li ġej meta d-deputati jieħdu l-ġurament tagħhom. Il-ġurnata tibda b'qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan li mistiedna għaliha apparti d-deputati ikun hemm il-President, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg kif ukoll bosta dinjitarji barranin. Wara l-iskrivan tal-Kamra Ray Cicluna jaqra l-proklama u jiddikjara il-Parlament miftuħ, eżatt wara titressaq mozzjoni mill-Kap tal-Kamra Chris Friend biex jinħatar l-Speaker. Hawn issir in-nomina ta' Angelo Farrugia u jittieħed l-ewwel vot tal-Kamra. Wara jsir l-istess proċess għad-Deputat Speaker David Agius. Wara l-Speaker sospendi l-Kamra u jsir diskors mill-President tar-Repubblika George Vella, diskors li jirrifletti l-viżjoni politika tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin.